Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer un glaçage ensemble. J'espère que cette recette vous plaira. أزول فلاون مرحبا يسون على شاني وعسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديالنا ذي جديدن أكني دني غاسي قد نخدم طليا الكلاصاج الكاطو سلامة ذ لا غوسيت أراوني دي عجبن قيمو ثيدي. On va passer tout de suite aux ingrédients. Là j'ai un blanc d'œuf, une demi-mesure d'huile, une mesure d'eau de fleur d'oranger, une mesure de jus de citron. On commence par le blanc d'œuf. Voilà, on mélange juste un tout petit peu, pardon. Voilà, une mesure d'eau de fleur d'oranger. Je mélange. Je rajoute une mesure de jus de citron. Voilà, le jus القارص plus une demi-mesure d'huile. يمكن إذا كو خدم غير غيفكي لأن ويدي خيك خدمن أيفكي الكلاصاج إيطاليا ما كني تغيمارا طاس خاطر يفكي غيدوير. أبرين كيني الكيلاكي خما يس أبيبخي 50 بيس 50 كاطو ثاني خما أبيبخي pour les mesures كيني تسكينا liquide. Et là, je rajoute à fur et à mesure le sucre glace. C'est très important de passer le sucre glace au tamis. Vous êtes obligé de تساعدي sucre glace داخل الطغرفيلت. Voilà, c'est très important. Je mélange et je rajoute à fur et à mesure. Comme vous voyez, mon glaçage il est jaune et là je rajoute un peu de colorant blanc. Comme ça, on va avoir un glaçage blanc. ذاك كني توالمت الكلاصاجينو ضوره خاطر كنت زرامتي ملي نيت مللت ضوره مولاش الكلاصاج كنت ديفا هكا ضوره كي تسولي تاع السالادي اي دوكو ارنومثاس لو كولورون اليمونتير اشبحان باش كنتي دوغا الطليان كنت تشبحان. فوالا ابري ما تخممت لا كولور سي با لا بيل كيني غتخدم تشبحات تخدم غير لو كولورون روز نا بلو نا. فوالا كني توالمت مسرنو الكلاصاج يتفغد ذا شبحان. Je rajoute encore الكسرنو على ما ولا الكلاصاجينو يفغد ذا شبحان يكسس ورا غني. Voilà. Voilà, je rajoute à fur et à mesure et je regarde. Là, il manque encore. إذا قلنا غادي ندير شطوح هي دوالي غادي ركوي غتسوالي اسك اسرنو نغالا اكيد توالم ذاكيني مازال رقيق خاطر ما خممت تاع رقيق ما خممت الكاطو كنت لكن يستوالي هذا تفاخر نجاوثينا اس خدمه كاينه ادوالا توليمت لا سباتولينا سوفلا الي ترونسبارونت اي دوكو مازال سرنو يعني تولمت سي ترو ليكيد نبقى سرنوغ.
أثناء كي نستواليم ذاكيني سي بون نسرنو غالا مثلا لا سباتول تستواليم ماشي ترونسبارونت يعني ود تنغالا راكني ذا ليكيد. Voilà, là c'est bon. Voilà, moi j'arrête. Voilà, comme vous voyez. C'est pas trop liquide. On va essayer le glaçage. Voilà, je prends un gâteau. Voilà, je le mets dedans. Voilà, j'ai cette méthode. Voilà, vous pouvez le faire comme ça. Voilà, comme vous voyez, c'est parfait. C'est pas trop liquide. Voilà. داكيني ما تخممت الكاطو نكون سوا تخممت لا ميثود داكيني غتصبغهم ثاكنه لداخل يتدار في ذمث عندك كتولم تخدا كاثيم بوليم تفهمت ان كوردون كسمثاس لي بول ديرني. Vous enlevez les bulles d'air avec un cure-dent comme vous voyez. Voilà, on les pique. Il y a aussi cette méthode. Moi, je préfère celle-là, c'est plus facile. أكيد نغز ميم تخمم تدارني هكاكي الكلاصاج نكون تكستفهم تفرشيط يا تسرسم ثقاطو نكون تسوفلا يا تكاثم ثكاكي سوفلو صالات زينة أدغلي غينا كنيك زادن أديغلي. Voilà, moi je préfère cette méthode. Voilà, avec la fourchette. ذاكي أتكسم ثاني كي دخمن سو الكوردون هايني دي زادن. Voilà. Vous voyez, le glaçage est brillant et tendre. Voilà notre glaçage. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. Maintenant, je vais vous dire la vidéo et sur le like, sur le partage. ما يمكن أن ندير غير تجيكم هذه لهنا التلويث على فيديو نظام ما يبغى وحنين ثاني ميرث.